Tijang lunas dulu yang pisan anduk ketamakan pianak tijang priadokan ipun kerada hatijang ring pergaulan menawi ring suning pemargi ipun doh saking anduk keluarga itu membina utawi tijang utawi kelemehen pianak tijang memargi sido ipun ring arah bulu ring rupa dan bulu ring arah bulu ring arah dan bulu ring rupa menggunakan unik di yang terlain lagu semeton yang salah-salah pembelaan nomor 1 di mana menurut salah rasa yang tiang ngejani hidup sesaja beli tapi kurana anak dewasa pegawai swasta siap cara tekan anak-anak beraman lagi. Lantunan sairing serasa balik menggandeng romantis kentia Ketika angin lupa angisin hati tengah-tengah ku di hati terang-tane jani adi melane pantasnya lahai terus suci leado dia timpang yang
Sakuasa sedapkan ngewah nama dia aja saya yang pasti bisa menjaga diri. Nomor 5. Juara 2 nomor 2. Juara 3 nomor 1. Juara 4 nomor 3. Juara 5 nomor 4. Oke. Benar nggih? Nggih. Salah penomoran nilainya sudah benar. Oke. Kembali ke Putra. Dah cakap banyak. Majang ring Nabi Wasane Jayati Siki dan G. Foto dokumentasi ke Ajeng. Ketua panitia Titi Anunas peniki partai ngangkatin peniki ke. Inggih jurusan Titiya Majare anggapan reksa kesarengin juru pendesa adat talar ketua panitia mangga tetap standby beniki nggih rek aja nggih sampunan pun.
Kemuliaan Jayanti Siki puniki male rentan uang tambahan saking Bapak Perbekal. Uang Bapak Perbekal iki besune. Ngelantar Bapak Sekdes nalar ngecen nggih. Sane kemuliaan Jayanti KPKL boleh talar uang tambahan saking Bapak Sekdes. Nggih, izin tepuk tangan ibu-ibu sareng sami. Ya bubut, Play. Inggih tunas Ditya Majare Anggapan Reksa mangga nganganin foto bersama kajen. Aji murang ge, Aji Sekdes ge, ijan tepuk tangan majang reng Aji Sekdes puniki. Inggih sane mangke tunas Ditya Majareng beli Kadek Mulyadi taler Bapak Sekdes puniki nenternya maju mekar niki didori durus ke ajang rumah mau foto. Inggih atur pegawai Ditya puniki majang reket panitia enten panitia desa ada penataran taler desa Munda malih jebol sampunang dumun budal nggih. Kesarengan taler perangkat desa sampunang dumun budal. Kami kak samang Ditya kadur majering para aditi oleman sing ada kesami. Duane manut kinagati
pengenter utawi uger wakil titiang sepatutnya ne puniki keijen kalah kaping kalih sana wau berkala sana kaping kalih sake mawon titiang puniki sarang bapak perbekal puniki titiang sana nunas bumandi bapak perbekal sane nganganin sampai wajahnya risejone penguput puniki acara titiang wali jalan kalah mangdewentan minagadi pengaksaman titiang amatre katur majaring para ulama sedang sampai risejone kalau mangkin puniki ring warse utawi ring bulan Masehi puniki Maret puniki Maret duang kali 24 sane keunggahan puniki ring Februari duang kali 24 duaning titiang ngamargia minagadi program puniki manut uger-uger guru wisese pangkan titiang iwan nika makawinan unggahan titiang minagadi ring sepanduk puniki ring Februari itu dari semeton sekarang sami risejroning kalah makin puniki titiang pinaka berjuru desa giring minagadi bapak perbekal desa Mundakau pinaka pengayah giring desa Mundakau lanjut desa ada penakaran wantah sida minagadi titiang nitinin pemargi manut tidak guru wisesa puniki taler kedagingin aduk pengelima sane sida aduk titiang puniki nitinin seperti itu duane manut minagadi uger-uger tema bulan bahasa Bali rewasa makin puniki ke bawah sejarah kerti punika sampun kebapahan anduk bapak camat lan pemucuk majelis duwe punika wantah nika tegas nyane punika nyantenan jati diri ini yang dauneng membandang anduk puniki nyenayang jati diri punika perkawinan renten minagadi pengelima titiang dan desa adat sareng bapak perbekal titiang limaan wenten minagadi puniki parade mendarma suwake lan pinaka puniki kejantenan dalar wenten puniki dresta sane mangga iri-iri desa adat pinaka jati diri kerama istri puniki ring desa nataran titiang lima wenten minagadi hima utawi parade nangling suci sari sampun mejanten ingin minagadi pemargi puniki nenten keunggahan ring wima kare nika wantah angget titiang puniki pengawit angget titiang nyumunin punika wantah parade kemanten saking mawon ring kalah mangkin puniki titiang purun ngadura majang ring semeton titiang keraman titiang angge berjurus pada sebab titiang sinarang sami ngiring ngawit mangkin kinkinan hingga minagadi sida iraga sareng sami puniki jaga nincapan hingga risejroning namun utamanyane puniki kerti iriki ring desa adat risejroning jaga ngajagang minagadi resto desa adat